Egun, oh Egun, hari pira? Jat maning. Hari hari telu. Oh ya mayo, dilanjut. Aja gele, ayo joget, kepikiran dari ganti manu eopo, manu potan. Mencret ing jeron pager aja mencret ing jeron pager awes semuter-muter jalan aja gelek ayo joget gede Esiana poradul. Esiana. Oh ya yutok namanya. Ingon-ingon nyong wis pada ketemu kabeh. Wah siji. En.
kok nun. Saya jere kebone kon pada joget anu bisa Kebone kon badan joget. Ya. Ah iya. Ayo gue enak kok. Lagune apa? Bodoh-bodoh sing penting lagu main lah. Kok angger joget pada desawer kayak kowe jaluk sawer ora apa-apa en. Ya. Ya. Ayo sing gawe lagu sing main. Ya lagune gebiar gebyur jere. Ya, biar ya apa-apa yuk. Sing penting dae. Gebiar gebyur ombake banyu sekarang. Esok kata Nasri memandangkan sama si lagi nyoba braune tani nelayan yawe lagi seragam nyambut nyanyi asialan makmur oripe makmur ning tanah Jawi kemarin ojina bilang nyati ademayem ke rong tul nyong begelem disawer ben ademayem. Iya jebulane pada nyawer adem ayem. Ya pentulis nang kene-kene iki disawer ya gelem ngene. Saweran akeh banget jebulane ngene-ngene. Dah. Wong age murung manten trem ya mengko disit nyong disawer. Kowe njaluk saweran apa ora en? Ya nyong jalu nyong kan deleng natok. Ya gue ngomong Nyonya kepengen nangis asline tul. Oh lah. Lah iya. Barongan dandan ora nyong dandan awit tengah papat. Duranan jam 5 busuh model madil maning. Silir ning pantelo gending. Pancen sup makmur ning tanah Jawi kemari pak lohina wirayate adem ayem ser aman tentrem ser siler ning pantelo kepriwe ya? Karep apa? Karep sawer maning? Priwe dul? Ya maju yang menurut nyawer maning? Sawer maning ya maju. Tapi nyawer ngono tok nyong ora disawer kok.
Nyawer maningnya Mayu lah lagunya apalah? Apa? Kebiar-kebiur? Ah. Ayo tuh lah dibikarna bae lah. Ya ora Ya, iya, jere. ya. Lagu mana ya kena, gila ya kena. Lagu gila baik. Bikar lah. Yang selalu kepengin mendem kok. Ya. Ki ndangku wis kerembut-kerembut nang jempol. Bikar bae lah. Yuk. Ya. Sing kirana sekapi marangane anu tanah sekapi perintah Gusti Allah. Moho asih ring kawula tanpa pilih.
Sekon mangan-mangan disit indang. Aso angger urung jam tengah papat turung bubar. Jam 5. Jam 5 yang melu ngukuti taruh. Oh indang kabin nang pojokan memper. Indangnya ngantenin jaluk, ya orang jaluk ya pikir jajan jaluk apa Rika?
aja tua lagi kurang reka kandang dibungkut panggilannya melong-melong pantas seko tambah bingung lakonan nasik